Ndi umwana w'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turaba dufite target yo kuvuga ngo umukristo wabaye zahabu. Kichwa leo ni kusema mkristo ambaye amekuwa kitu kia samani wala oro. Zahabu. Amekuwa oro. Tugiye gusenga kugeza igihe tubaye zahabu. Tunaenda omba kufika kunivanya tutakuwa oro. Abantu bashaka gusenga paka babaye zahabu bongere ngo amen. Amen. Nje nzasenga mpaka mbaye zahabu. Yeye ataomba paka kuwe oro kufika kuile level. Reka dusome Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 6. Kitabu cha Yeremiya sura 9 mstari wa 6. Aranditse ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati dore nzabashongesha mbagerageze ukundi nagira abantu banjye nukuhe. Amen. Abari bahagurutse Imana ibahe umugisha. Reka dusome n'irindi mwicarire rimwe. Yobu kitabu cha Ayubu Yobu 23 turaza gusoma umurongo w'10 wonyine. Tutasoma mstari wa 10 peke yake. Ariko izi nzira nyuramo. Umuntu uri kumakiya kuri ntuza ayime neza rwose ntacyo byari bitwaye. Yanga ndambura mushumba Mike yakoreshaga. Nzamurira akavorime kuko ntago byoroshye. Pandisha kaso kwa maana si vyepesi. Nurangiza ubireke numara kubikora. Twari gusoma Yobu 23 umurongo w'10 avuga ati ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzabamo meze nk'izahabu. Amen. Ariko izi nzira nyuramo anajua njia ambazo niko napitia nimara kungerageza kisha kunijaribu nzavamo meze nk'izahabu. Amen. Kuwa kama vile zahabu. Amen. Wicaye reka dusome uyu murongo wo mu Migani 6:16. Kitabu cha Mezali sura 6:16. Aranditse ngo hari ibintu bitandatu ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Ibyo ni byo Uwiteka yanga bimubera urunuka. Bila njoo wenye Mungu apendake na anabikatalaka sana. Haleluya. Amen. Mu minota 20 bamaye ubu dutangiye saa 7:34.
Miniti 20 amenipa, tunaanza saa 7 na miniti 34. Haleluya. Amen. Imana irema umuntu, wakati Mungu aliumba mtu, yamuremye ari zahabu. Alimuumba kama vile dhahabu. Igihe Imana yaremaga umuntu, wakati Mungu alimuumba mtu, yaremye umuntu ari uw'agaciro, aliumba mtu ni wa thamani, karengeje ka zahabu, zaidi ya dhahabu ama oro. Ariko ubwo Satani yamenyaga ko umuntu abayeho, lakini wakati Shetani alijua mtu anaishi, yagiye agerageza kugenda yanduza umuntu, alijaribu kuchafua mwanadamu kubera uburyarya bwiwe, kwa ajili ya ujanja wake. Icyatumye Satani akora ibyo, kilichotuma Shetani anafanya hivyo, nuko mwiremwa ry'umuntu atigeze yishimira umuntu. Ni kwa kuwa wakati Mungu alimuumba mtu wa kumfurahia mwanadamu. Uhereye mu gihe cya kera, kuanzia wakati ya kale, mu gihe cya Adamu, wakati ya Adamu atarakora icyaha na hajafanya dhambi, umuntu yari afite agaciro, mwanadamu alikuwa na thamani, yaba mu isi cyangwa mu ijuru, duniani hata mbinguni. Umuntu yari afite agaciro gakomeye, mtu alikuwa na thamani kubwa. Hanyuma Satani abimenye, kisha Shetani kujua, agambirira mu mutima we, akapanga ndani ya roho yake, kuko yitwa Sekibi, kwa maana anaitwa mubaya, agambirira kugira umuntu mubi, akapangilia afanye mtu mubaya, agambirira guhindura umuntu mubi, akapangilia kugeuza mwanadamu kuwa mbaya. Muri kureba kariya kana kari konka nyina, suko naona kale katoto kekeka na mama yake, uhereye kuva icyo gihe, kuanzia ile wakati, buriya gafite ubudayimoni bwako, kako na pepo zake. Hakika iyo kavutse njya nangazwa n'abantu bajya bavuga ngo, nashangalaka na watu wanasemaka ngo karakazirantenge, aseme ni katoto kabila makosa. Padiri suzi wakabatiriza iki? Unawazia padiri na kukabatizaka jua nini? Iyo gaturutse mu nda ya nyina, wakati kanatokea tumboni mwa mama yake, gaturukana mu bugome, kanazaliwaka na ubaya, buturuka kuri Sekibi, inatokeaka kwa Shetani ile mabaya, kavuka karira, kanazaliwaka kakilia, kagakura n'ishari, kanakomana na wivu, kugira ngo uzabirebe ko kagira ishari, kusema uone kama nakuwaka na wivu. cyane. Haleluya. Amen. Nashaka kuza kugira ahantu uraza kubyumva dusenge, nataka nifike fasi kwenye tunaomba, kandi uramubaye umuntu muzima, na utakuwa umekuwa mtu mzima. Haleluya. Amen. Akakana mtoto, iyo kagenzi kako bakaguriye ikijenjeje, wakati mwenzake wanamuzika iki wala juwe, kararira, mtoto analiaka, batinda kukajiha, saba abanakawia kumpatia, kakajifata kakajikubita hasi, anakamata ile juwe anaiponda chini, kakachimena, anaipasula, kuko nyina yatinze kukajiha, kwa kuwa mama yake alikawia kumuzia yake. Ibi mujya mubibona? Hii mnaionaka? Kabiri, ule akana kataramera amenyo, mtoto mwenye hajaota meno, kubera bwa bugome bwa Satani, juu ya ile ubaya ya Shetani, gatangira kuruma amabere ya nyina, anaanzaka kuluma maziba mama yake, kakaruma nyina, analuma mama yake. Nibe Kinyarwanda cyanjye kitacyenye no wihangane, kama Kinyarwanda ni vile, kagatangira kakamuruma n'ibihanga, anaanza luma na hajaota meno. Uwo mwegeranye mubwire ngo ariko usukuntu uteye, uliza mwenzako aseme unajua jinsi huko, usukuntu uteye, unajua jinsi huko, ntabwo byoroshe. Haleluya. Umuntu wese utarahura na Yesu, mtu yote mwenye akutana na Yesu, ngo namara guhura na Yesu amushongeshe, aseme kisha kutana na Yesu amugeuze. Ntabwo ryinjiye ahantu nshaka. Umuntu utarahura na Yesu, mtu mwenye hakutana na Yesu, ngo Yesu amushongeshe, aseme Yesu amubadilishe, amukuremo cya gitaka cha Adamu, amuondoe kwa ile udongo ya Adamu, amukuremo za kamere, amutoshe kwa ile mabaya yote, yinjire mu maraso ya Yesu, aingie ndani ya damu ya Yesu. Twagereranya na aside, tunaweza fananisha kama aside, maze ashonge, kisha geuke, ingamba zimuvemo, zambi zote ziishe, ndakwifuriza ntugahure nawe, na kutakia usikutanake na mtu kama na ule.
Ntabwo unyumvishe. Haunielewe. Manzi utarahura nawe. Iko sawa ya kutanaka na. Sangereke fiancé wawe ni kuzamenya uwawe. Umeshaka fiancé yako utajua ni nani. Cyangwa uzamubwira aho uranguriye. Waramwambia kwenye unaranguriaka. Uyu mtu utarahura na Yesu, mwenye haya kutana na Yesu, ngo narangiza mushongeshe, kisha Yesu amgeuze, amwigisha ubuzima bw'ubumana, amufundishe maisha ya kimungu, abari satani ku kigero cha 50%, anakuwaka ni shetani kulivo ya 50%. Cyane. Abari uruvangi, anakuwaka na anachangiwa, kubera ko muri we, kwa maana ndani mwake habamo bya bintu dusomye mu migani, unakuwaka vile vitu ambavyo tumesoma bivuze ngo hari ibintu bitandatu ndetse 2. Ninasema kuna vitu utinyikira Imana yavuze ngo bitandatu ndetse 2. Kuwa naogopa kenye Mungu anasema vitu 6 ama 7. Uwiteka yanga bimubera ikizira. Aseme wa milele na mikatalaka ninakuwa. Amaso y'ubwibone. Kujiona. Hano ntabwo muhicajwe n'ikindi. Watu wengine n'amaguru yihutira guteranya abavandimwe niyo bicaje. Hapashwa kuchonganisha wengine. Ibisubizo none arahuye nabyo. Jibu mnapaka mmekutana nazo. Ariko lakini kubera ya maguru na rwa rurimi, juu ya ile miguu na ulimi, bafunze itabaza ryawe, wamefunga taa yako. Haleluya. Amen. Ayubu twasomye aravuga ngo, tumesoma inasema, haleluya, amen, ngo namara kugeragezwa, akisha kujaribu ama kujaribiwa, azaba bameze nk'izahabu, atatoka ndani kama. Ndashaka kuvugana n'umutima uri kugeragezwa. Nataka niongee na roho yako. Ndashaka kuvugana n'umuntu uri mu kirere cyo kugeragezwa. Nataka niongee na mtu mwenye yuko mu. Icyo ni igisobanuro. Ile ni maana cy'uko watoranijwe n'Imana. ya kuwa umechaguliwa na Mungu. Umuntu wese uri kugeragezwa, mtu yote mwenye yuko na jaribiwa, ndagira ngo mubwire ngo ntucike intege. Nataka nikwambie usivunjike moyo. Ni ikimenyetso ko Imana ikuzi. Ni alama ya kusema Mungu anakujua. Umuntu wese uri mu ntambara, mtu yote mwenye yuko mu vita, nzamuri hakarika muri mendera, pandisha kaso. Umuntu wese uri mu ntambara, mtu yote mwenye yuko mu vita, umuntu wese uri mu ntambara, mtu yote mwenye yuko mu vita, ni igisobanuro, ni maana kidashidikanywaho, ni maana ya kweli kwamba Mungu anakujua. Haleluya. Amen. Bimwe mu bintu bigaragaza neza ko Bimwe vya kuonesha vizuri uri kumwe n'Imana, uko pamoja na Mungu, ni ukuca mu bigeragezo, ni kupitia majaribu. iyo utarageragezwa, wakati haujajaribiwa, berako Yesu, kwa maana Yesu icyitegererezo umubyeyi w'abizera, mzazi wa watu wa imani, yaciye mu kigeragezo na alipitia ndani ya majaribu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero ubwo yageragejwe, kama vile amejaribiwa, akanababazwa na akaumizwa, Biblia yaravuze ngo ntabwo azabura. Biblia inasema hata kosa gutabara abageragezwa bose, kutetea wale ambao watajaribiwa. mu yandi magambo, mwingine maneno, uburyo bwose uri gushongeshwamo, njia yote yenye uko napitishwa, uburyo bwose uri kugeragezwamo, njia yote uko najaribiwa ndani, ni igisobanuro maana cy'ukuzwi n'Imana. ya kwamba Mungu anakujua. Kubera iki? Kwa nini? Umuntu wese ufite zahabu, mtu yote mwenye ko na oro, yashongeshejwe, yenye wamepitisha mu moto, hariyo bajya bita rengo, bakoramo rengodo, kuko yenye banaitaka rengo, hariyo bashonesha mu mashanete, kuko yenye baratiaka ndani, barafanyaka ndani. iriya zahabu, ile oro ahantu ibitse, kwenye nawekewa, bahashira uburinzi. banapowekaka ulinzi. Ijambo nshaka kuvugamo hano mbabari ruhanga maso byo. Mimi nataka sema nisaidie ile. Kibazo cy'abarokore muri iyi minsi, tatizo walokole wa hizi siku, barashaka gutabarirwa muri mwana wanjye, banataka wasaidiwe Mungu, ariko mu ijambo ritabara andere gite ntibaryemera. lakini mneno ya kukusaidia pale pale. Uzinyira umwana, unajua wakati nilikuwa mtoto, nyiri umwana, wakati nilikuwa mchanga, nakundaga ko bampanurira, nilikuwa napenda wanitabirie, ariko maze gukura, lakini kisha kukomaa, singikunda kumpanurira, sitaki wanitabirie, nkunda kungira inama, nataka nishaurie, nkunda kumbwiriza, nataka niumbiri, nkunda kumugura, nataka nionye, kuruta uko bampanurira. zaidi ya gizu unaweza nitabiri, ubuhanuzi bwaza ari dese, unabii unaweza pia ni dese, ariko ndagira ngo mvugane nawe, nataka niongee na wewe. ahantu zahabu
umukiranutsi w'Imana maana ya mtakatifu awarinzwe n'Imana ingabo zose zo mw'ijuru zihora ziri kureba zahabu ya Yesu abamarayika bose b'Imana bahora bari kureba abana b'Imana batereka tureba abakiranutsi bacu umumaro wa mbere wo gukiranuka ndio maana ya kwanza ya kuwa mwenye haki. Haleluya. Amen. Bano rero mutinya gukiranuka Batu mnaogopaka kuwa benye haki. Kandi tena imigisha yose idaciye mu gukiranuka baraka zote zinazipita ukuri ntazirama aziendelee yake ntabwigirama imigisha yose utaruhi baraka zote zenye ukuchokea biravuga ngo ubutunzi maandiko yanasema mali bushakishwa ururimi rubesha yenye baratafutaka na uyoyoka bunguka inaendaka kama vile ababushaka baba bashaka urupfu yenye baratafutaka ile mali baratafutaka kifo. Uzimana iri kunyigisha abahanuzi b'ibinyoma. Unajua wakati Mungu alikuwa ananifunza manabii wa uongo misi yashize yanyigishije iryo somo siku zilipita Mungu alinifundisha ile funzo irambwira ngo haraba pastor uri kwikanga ngo baragusize kuko mapasta huko nashituka wamekuacha irambwira ngo abantu byumweru bibiri bari mu mare badapfuye Mungu akaniambia hakuna wiki mbili watamaliza na wajafanya cyambere bagiye kumanza bicwa na sida ya kwanza watakufa na ukimwi icya kabiri ya pili ibyo batunze byose mali zabo zote nibyo bariganisha ibyenye bameiba na gukomera bafite hakuna kuwa nguvu ariko wowe utegereza lakini wao kasubiri ukagira kwihangana kuwa mvumilivu nuje gutega muri buwate hautaenda kule kubuati tena nuje kulala kwa nyanja hautaenda lala kule kwa hoteli kwa nuje mu mageto hautaenda kule mjini ukagira gukiranuka unakuwa mwenye haki umugisha wawe ndafashijwe umugisha wawe uzarama umugisha wawe uzarama ngazahabu tadumu kama vile oro. Amen. Urukwa rero witereka amaso ukwakira ibikwangari usiende unaona byenye bila maana ibintu by'ibikwangaririza vuba ariko iby'Imana biza biruhisha kuyaka mbio lakini vya Mungu vinapyaka na vinachosha lakini vinakuwa. Haleluya. Amen. Ninjira mu mwanya w'ishirwa ryo gusenga wakati niliingia mu ufunuo wa maombi ndagira ngo mvugane nawe nataka niongee na wewe ibi ndi kukubwira mbifite n'ubunararibonye hivi venye niko nakwambia niko na experience mazi imyaka 10 ni pastor nyobora icyumba namaliza miaka 10 niko pastor naongoza chumba nzamakuru rero yo mu byumba najua habari za vyumba vya maombi nzamakuru yo gusenga najua habari za maombi ushumba ikintu nari kigaje kumenya chungaji Kenya nilikuwa nabakilisha nijue ni umugisha w'abakiranutsi ni baraka za wenye haki nico nari sigaje kwiga nje nilikuwa nataka nijifunze Imana yarutse kumbwira irangira ngo Mungu aliniambia nusengera umuntu ukiombea mtu nuzarebe ku bitambo usionake kusadaka kubera niba guhamagana 5 akikupa 500 uzabutakaje miliyoni 5 utakuwa umepoteza milioni 5 arambwira ati kandi wambwiraga mwenye alikuwa ananiambia kaniambia arambwira ngo ntugakunda ibintu by'ubusa usikuwe napenda vitu vya bure bizanywe n'ubusa vitu vinakuya kwa bure banza wige gusenga jifunze kuomba wigishe n'abantu gukomera ubwira abantu bava mu bunebwe bige gusenga wajifunze kuomba bige no kwihangana na wajifunze kuwa wavumilivu. Hata ntabwo muri buvuga ngo amen hapa hawezi sema amen rero muri kukarikira mutera wate weekend mwana niwe kugira shuko kwa na waza kupata deni magharibi mu weekend kanisa njema acha jiombe Mungu ariko iki kirere musegere mushumba mu mubaze lakini kwa akiba kwa baba havu muri za nuza mu mubaze abamaze gupfa bose mu nzira yabonye uzamubaze intumbi yarenze yanyuzeho kugira ngo bageze hano wari uko twabigenza kose reka kangavuge uko twabigenza kose hano reka ngavuge akakihanganire uri umubyeyi nanjye nkabundi reka ngavuge kigabe. Haleluya. Amen. Uko twabigenza kose ntabwo tuza dukurikiye cyuma hatukuyaka tunafuata chuma icyo cyemere ni uitike ni kweli hano ntabwo tuza dukurikiye hapa cyuma hatukuyake tunakuyafuata chuma
kubera kwihangana yihanganye, Zuya kuvumilia alivumilia, kubera uburyo yararagarira ari umwinginzi, jinsi alikuwa analala na iko muombaji, kubera ibitutsi abapasitoro bamubwiraga koropa, jinsi vitusi bapasitoro walikuwa unaimbaka mubaya pana, kwihangana agahagarara neza, anakuwa mvumilivu, anasimama mzuri. kumva ndikumviye hano, haleluya, kumva Imana iri kuvugana n'abantu Niko nasikia Mungu yuko anaongea na watu, kubera kwa kuwa yihanganiye ko bari kuvuga baturi kwereka n'ibi turi kwereka se Imana ikwetse yambaye iki, ameona nini, umeoneshwa na nini, ikala kwereka wowe uko anapata maono, turi kwereka sio nje tuko napata maono. Y'abahanuzi b'abanyamwuka bakuze bagira utuzimu twabo, banabii bakiroba kukomana, banabaza ko abandi bana bakuze habaitikake wengine watoto wakomana. Nyamaza tu, twebwe duhanura, sio nje tutatabiri, tulia. ndabyibuka turubiye twereka bajya batubwira wene twibiki, Nakumbuka kwa wakati tulikuwa tunapata abona kuze bakaducunda ururimi rukenda kuva, bakatuchunga wene twibiki na kukufa, bali ibihungira kari kubihungira ikala. Ila bazembe yuko ibintu tuvuze biye kumana shambara tugo Kama benye tumesema, ishaka kuvuga niki, nataka sema ni nini? amavuta yatumye yihangana, Mafuta yenye lituma na kwa Mungu, ni yatumye abagore beza muri hano, yenye natuma banamuke bazuri, ngahagurutse mukaza kugicanira ariho, simama mukapia zaturutse yuko yagize gute yihanganye, iyo atihangana tutubahanira kama tulienda ubia fasi ingine. Ico nico kile ncho abandi bose tugukorera mu mavuta ye, wengine wote tuko natumikia chini ya mafuta yake, maono yake. Sosari ni wihangana na hachoreje, ukavumilia, hapa ndio kwenda malizia, ni wihangana kavumilia, bakakwita kagoro ukihangana, kana mke unavumilia, bakakwita indayi ukihangana, tambarago unavumilia, bakakwita batamu ukihangana, kwenda bazimu unavumilia, bakakuvuga ibyo utazi n'ibyo uzi, ariko ukihangana, umugisha wawe uzarama kandi uzagera kure. Imana ikugereza mu izina rya Yesu. Ukasabe Pastor Chuma asenge mu izina rya Yesu. Acha nisifu Pastor Chuma aombe kwa jina la Yesu. Bwana dada mu izina rya Yesu.